Tuni ni kho hin thuso ka hin simpat masangin thu khat ka hin sei nomin hi chu piham tile thuso ka hin sim na ko ma hin school khana umin tuni hi school sports amano a hi in hi ja achu background song hi ama ho pen gin elgin jong hung ki zading a hin nei na he thim ding ovin ka hung taw ve thuso la khom hin ngai ho zo se na bon chawin ka ngai lu na le ni khopa salam ka hin pikin ove Committee on Tribal Unity ko tu akona mi pi he dia thu phon Nisim somni la ni October kumsang ni la somni la li ni khon KBC Center Church Kangpok Pi Mona Sadar Hills Kangpok Pi District sunga haubung lam kaizau se sahil ka kuki in pi CSO lam kaizau se to Christmas le New Year 2024-25 kimancha ding thu dola ke ho khom na anakinejin anoya bang hin kilol na akineye galnei jinglai hijeng jong lewhan Christian khat i hiu tolhana pakai Jisu Krista pe ni kho Christmas le kum tha lem na ni kho hi tu kumhin nikhat se pathen hol khom na le pathen wa choina aman din kilol na akinein a hi chutalhana koiman nikhat kalwal aman thei loading a hi Christmas le New Year program sunga koi hobung hi jong le map janleng khom midnight service kum tha lem na khovel Hindu ho chon na bambla firecracker hichi ho jo se koi machan abol thei loadin kilol na akineye izem tia koi tabang achunga bol lodia kilol na kinei jo se hi azui lo akimat do le Hichi hobung kho chu nampi thungai lo wa ki phongding dangka rupees 50,000 fine ki bolding a hi tin kilol na akinein a hi Christmas le New Year ni khote ni a hi gamgi nga nam se pe ho le volunteer ho lamon na ding le til khona ki thopi na ding hobung len hon rupees 10,000 chule hobung ne hon rupees 5,000 che apu do ding ovin kilol na akinein a hi chule ki thopi na sum hi 10 December 2024 masanga kotu office a ipi che dingovin jong iphat sa na akinein a hi SD Lalmin Lun Singsit General Secretary kotu KZVV apana thupon 22/10/2024 Kukizo Village Volunteer KZVV UTV in Koldukan bol khat in namnumei chapang khat chunga kilom lo ta achalo na chungchanga thudi ta apot ta ka alam ka khopi sung total shutdown 23/10/2024 jingka nidan nga apanin akwai pantai hechiphat sunga hi koima chile wale bol loading in het sa hi chule school college government office le private na hozo se kha hiding justice umkit ka asia total shutdown hi kibol jamjing ding a hi koki zo nam mi piten KZVV total shutdown bol le thusu bol hi nam sungdam na dia ita sot chi divin tem na le het sa hi ve koi tabang hichi thupi na asa lo a uma boina atole aman mo agi puding a hi SD Information Team KZVV UTV KKL Kaimai Block Election Result Amasan hat chungnung pathin umpina le panpina zalin election kitup ta in anachil han a hi pathin le mi pi dei sa na chang tam tha kumsang ni le som ni la li apana kumsang ni la som ni la kochan ai pu pi diu Office Burial Home le Portfolio anoya bang hi a hi President Kaminthang Ho Kip Tolen Village Vice President Alboy Kip Gen Kaimai Village General Secretary Hanglen Khongsai Kaimai Village Finance Secretary Zangam Kip Gen Kaimai Village SD Department of Information and Publicity KKL RHK Tamenglong and Jerry John Kipa thupon na Tunin VPC General Headquarter 10 Molngat Frontline na sunlazana gan thait a duty po hodin wan phabep ahong piven a hi atom ngai naw le athil phabol naw chunga Molngat Area Defense Committee thalhangin kipathu ka hinsaye SD Lamkholen Kipgen Chairman MADC Kuki in P Sadar Hills in mi pi het dia thu phone nei amasan Sadar Hills na mi pi te jau se ka ngai lu na salam ka hin peve mai leiten tha chimi dinga gala in bol kalo kum khat le thanga athing tan nami pi te ki thungai to dial le lungkhat thakana ipan zalun kuki in pi in mi pi te le lam kai ho zo se hinga ki pa thu sei zo lo ka hin se ye nam khat chi khat chon na khan na thing se na khosa I hi je un apha dungzuya kitup ta a chon na khan na ho izui jing utolhonin tu ni chanin wanoi ngai lu theijin ium jing na layun a hi chuto kilhonin tu nin chawang hung jong le
Phat nup ninup lai banga gol nup chon nup kichip gol se gol nup konsat le adang dang ti ho nampi galma inayo geldo puma chon dan khandan kitup ta chipi zamza dingin nammi pi te zo se ikite mo ve ina chipi saw bangin hausa hi han khowai po hi han mimal koi hi jong le agam hop sunga gol nup chon nup kiti ho hi mail heigal sunga I bol hil diwa kuki in pi in anaphon do sa bangin tunin Kuki in pi Cedar Hills in avialin het sa na ahong kinaye. Koi tabang akisay na asa lawa bolaw ding akisay ho bol te o ma boy na ahinto khale aman mo na lingset akipu ding ahi. Kuki na mipi pathinin ay puizinguhan. SD Department of Information and Publicity Kuki in pi Cedar Hills. KNF Zogamako na suudi na. Date 21/10/2024 ni Khoa Tuibong Bazar Dukan Thu Su Chung Chang Thua KNF Zogam Organization ki sumin se ni wangsi num te na kilan dam na sang ta kinai na hi Tuibong Bazara boina asoja a bazar building nei pan thu boy ho chu ai ho custom dungzu ya thulu na sempi dinga thu anapi zo ahin organization ta akimat na imacha po na hi sumla pai akila oven kolpa asialove atiu jang hi bullabal nei lo zo thu a hi ama pa hi tu le tu a churcham pul custody a umahin organization in ima ka hepa pove tunung tu bana numei chapang chunga so sit na le dayum lo ta a cho na le organization in kimo vat loading a hi chule wanoi he theidia social media mangcha a organization min hung viral hi mi pi hon ina ta san lodi win iki het sa ove chule mi pi ten jong avela hi chi thu hi imo su thang ki ta lodi win iki te mo ve SD Henry Kuki Public Information KNF Zogam Government of Zalengam Dei lo ta thil so hilchit na keima thong sai ho kimin ka ina thil so hilchit na ka hin bolin a hi number 1 Vanoi he ding social media mangcha a ahong kondo na ki hello hil a hi lo le a hi lo lawa ai ki su min sit na chunga tuni a kanami pite koma hilchit na ka hin bol nom cha hi le Tuibong Bazara ka in lo kha Zakir kitipa hi phat masang laya jong numei chapang khanin ei maye anatin adukan hi anabulu ovin wo jong anevo ovin athi pai di phanin ka chen na in muna ahum jam lu nin hichi pha chun numei te thu sei chu akilan akita asanin pasal pa athu jong dong lo helin kamke sa lo helin numei te dei dan ta in dangka lak ni in akiliu sa na hi ahi wangin hichi thu akitan zo nung hin akom avela dukan bola mina muhon I macha jong alo poi I bola kola hi mana thu khol to lawa na liu sa ham ati win the mo na sang ta jong ei chanu na hi jong le hi ti chun akiliu sa en athu chu chai ana hi tai number 2 tu chung thil so hi numei ni le apalenin ka in asu se je a athu ka het sa hin iham te athu ta hi ya kolpa chu chonchat vaina anei le ken jong kamo vat loading chule go na sang ta pi na dinga organization a athu hi ka hlut ding a hi hichi chen tu chung hi akom avela eyewitness so se akikovin ama ho na apalen le kolpa chu achung thu akisei gun a hi hinla ka ina thu so a hi je in thilpha ka dei je in thulai isei diu hamtin in sungmi te ka kowin a hi le imacha sei nai lovin e hin zon phein kolpa chu awa peigu in kinjang athu za en sei tho ote ka ti le noisi ta in sen in a hi le kacha te in akhot anatha kha una hi chizau chun anu meinu palenin athame ati in kolpan mojang ka mukhapoi ati in hichipha chun chapang nu chu ga kowin lang chule athu hi phaten he chenin umhan ti dei sa nan akisain chule tuili lu chan I bol diu a hi thuta deinan akiti in a hi wangin akinung le en social media zo in zolanal mangchan a hin zo thang tan a hi hichi thu so ki so hi KNF Zogam ki su min sen hi adi ipon ka ina thil thung a hi ja thu phat ding ka dei ja hi chi ka bol a hin organization min sit na ho hi na hin su thing di win ka hin het sa e igam sungo abit ding le adam ding ka dei in kina akibo loading ka dei ja hi chan ka bol a hin zolana la ai ki su min sit na ho hi ahung ki su theng lo le custom dung zuya athu tan na inei diu a hi keima thong sai ho ki het sa la thu phone Keima Sri Hall Khopau Baite in Tunia Wifi nam sunga ka hin het sa nom chu a hi le achi sa date 17 October 2024 ni khuwa Wifi People Council VPC General Headquarter in Special Assembly Scotland Khumuna Hausa upa haubung na tanglanga lamkai chule social leaders VPC cabinet ho phat sa lawa assembly constitution to kito lawa
president hi na nampua mi pi adin sa direct resolution ala ajeng hi khununga vai phei nam sung dam na ding le phat na ding a hi lo in bai te upa hi nan ki pom loading ki chi pi loading a hi hiji chun tu ni nisim som lani hlasom kumsang ni lasom ni lali ni khuwa mi pi he dia ka hin phone do a hitai keima hol khupau bai te upa gari accident ana mi khanin thina to kangui nisim som ni lani hlasom kumsang ni lasom ni lali tu ni nilha khojin telchun kaithel manbi military colony ward number 5 gangoi venga cheng palet kho hau kip kumsom nga lani son of leojang hau kip chu aloi pa to an tok nga hung hlei to chu KMC khaljap lamkhai dreamland kom national highway 2 lamhlonga auto khat to akitat to in an tok torpa let kho hau kip chu hata ki sukha ahin KPI district hospital zandia ahin po chu damdo zo talovin aina da hatawin ahi anunga to aloi pa jong aki ha su kha in tu hin Dr. Howard Kolnanoya zan theidi na ume auto hi Nepali hoa ahin hi chi thu so ki ji chan hin along damsa hospital na laye pathinin adala in sungmi te lungmon na le thamon na pitahan Kukizo Women Forum Delhi and NRC akona tipna ko ta ngailun ta nam mi pite ho gal inei kalukum khana hong waltan hi chi to than chun phar khat le gal hi hong ki chain tin chuteng le apoi mo pen hi ithu simo hi a hi zin KZWF in anoya ki sei chang se hi koi tup dingin ahong ki go nge number 1 gal sunga koi tabang in sungmi numeite apha cha ki jan thailo lo le ai hla samji a aina moliam san ho hi galjam keu se helowa aimi zo se galja apha cha ki jan thailo ja thina chan gei thung ho number 2 nupi nawop mai thei gal sunga gan thei ta galjam a hi lo le galjam na naw sen chan ho hi boi ki pat masanga ko na nawop ho chule naw nei related na boy ho chang se number 3 hi documentation na ding a hin panpi na le ki thopi na mu na ding a hipon hi chigal ja nu meiten isan ge ya gan thei ha sat na tho ham ti hi het jing le chin jing dia ji lut dinga data hong ki khom tup zo a hi ti jong i het divin ikite mo ve hi chite ni hi khotana agan na thei pe na khop tup lo a kho ta in koi tabang in sung hi tabang thil tu ho zo sin anoya ki pi contact number a hi na chan chin hau na hin thot chi owa ikitho khom te na divin ka hin te mo ve a hin team media team KZWF Delhi and NRC Thukin het sana 23 October 2024 achi sani kho phabem akon boina za chom je in gamsunga chamle lungmon na su boin aumin hito kilhon chun tuni ni kho in jong satdang aumin phamosa na hung ki phongi na hi Kuki CSO in chapang molestation case chungsang hi phata in aki boipin akin lampena su to dingin panna sata in akila jingin hichito kilhonin thulala kichi to ka in official tailo mi pi ho in social media ki so ho ta asan lodin het sa hi ban volunteer panghon jong mi pi lungim na thei bolta lodin in munchi a kinung le dingin team na ahung kinein a hi chule district administration apana curfew ta az in mi pi ho jong po thangle bolo dingin team na ahung kinein a hi issue by Kuki Civil Society, Kuki Chief Association, Kuki NP CCP, KKL General Headquarter, KSO CCP. Ginsa num ta thulhut kimun asain a tu jingka chun ban bola pang volunteer hon kolpa chan hoilo ji le dayum lo ta a chon lunglai lo vet sanan adukan kon ana khian se ovin asunga athil alo dukan thil jo se anahal ha api ovin a hi video clip kimwa holim pan asain a hitabang day lo ta athil asokit na loadinga UTV KZVV in hitabang nahi kitong ahin koi manoi sinale koi mamu sin a kitong ahipoi igal mi tevin izi icha teu kichip na anai uban ipiham kiti tua zat dang namdang kollawa in in mai lai ta owa hitya ai bol owa adi a thutan theijong aki lo hi po nan ta hi hitabanga thilki bol na kitong hi mi piten gel sit lodin ikitiemovin gel sit ta sanga ito sot divin ikitiemove tuni ni khwadinga thuso la kho mi sim theo hi chan chun aki chai tai muntina kanam mi te thuso ngai ho zo se na bon chawin mangpha